Sinugbuanong binisaya, kauban si Teacher Myra. Kamusta mga bata? Kabalo ba kang? Lipay ko nga nagkamot kang magtuon sa imong leksyon. Andam na ba kang magtuon? Balikan nato ang mga alpabeto sa sinugbuanong binisaya nga atong nahisgutan sa unang video ni Teacher Myra. Karon atong iingon ang ngalan sa kada letra o tingog niini. Paminawa si Teacher Myra aron kabalo ka kung saon. M. Ingon ato mga bata. Katulo iingon ang ngalan sa letra ug katulo pod iingon ang tingog sa letra. Mahimo ba nimo to mga bata? Sige, magsugod na ta. Usa, duha, tulo, go! M. A. T. Y. O. S. U. K. I. N. E. L. P. B. G. G. D. H. W. R. NG. Wow! Pagka-bright ba ninyo, uy? Nalipay maayo si Teacher Myra. Karon, kahinundong pa ba ka sa mga key pictures sa kada letra? Atong isulti ang kada ngalan sa hulagway o key picture. O giingon pod ang sinugdanang tingog niini. Maminawa na pod si Teacher Myra ang kabalo ka unsaon kini. Mata. Mahimo ba nimo to? Sige, pagsugod na ta. Usa, duha, tulo, go! Mata. Apa, a. Talong, t. Ya, ye. Okra, o. Saya, s. Unlan, u. Kaka, k. Isda, i. Nanay, n. Elepante, e. Lata, Pana, p. Baka, b. Gatas, g. Dalan, d. Halas, wati, w. Relo, r. Ngipon, Pagkamaayo na lang yun ninyo mga bata.
gamayng practice na lang ug mahanas na gyud ka ani. Unya kay naminaw man mog maayo kay Teacher Myra, sayawan nako mo. Magkita ta sa sunod natong leksyon mga bata. Ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe ha sa channel ni Teacher Myra. Bye!